or somewhere in the crowd there. Mak aku selalu cakap, nanti kamu dah besar, mesti kamu rindu zaman persekolahan kamu. Dulu aku tak percaya, tapi semakin hari baru aku sedar, aku dikelilingi orang yang buat aku senyum. Diorang juga ada dengan aku di titik terendah. Tapi semua tu hanya akan tinggal kenangan kan. Semoga korang sihat-sihat semua dan selalu senyum. Okey? Iya, faham. Lihat keluar jendela, langit biru terang nyala. Semula burung turut nyanyikan lagu. Deras udara terasa, jelas kau di depan mata. Cakrawala tak tuhala ke arah kamu. This is your captain speaking. Gerbangkan cintaku akan menahan destinasi cintamu yang tidak akan berlepas. 3, 2, 1, go. Terbang dengan awan, terbang melayang, laju memacu ke hatimu. Terbang ke awangan, terbang oh sayang, jangan meragui hatiku. If you wanna fly with me, just say I do. Telah lama bersembunyi di balik hati yang sunyi. Kini ku hadir mewarnai jiwa ragamu. Gerbangkan cintaku akan menahan destinasi cintamu yang tidak akan berlepas. 3, 2, 1, go. Terbang dengan awan, terbang melayang, laju memacu ke hatimu. In 10 years. 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 Fi sanatil asyara. In 10 years. 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 10 years. In 10 years. In 10 years. Saya akan menjadi seorang ibu. I will manage taekwondo club. I will be a great lawyer. I will be a lawyer. I will be a teacher. Ana, saya akan menjadi ibu yang baik, ibu yang caring, ibu yang mempunyai 3 orang anak. Tak seorang je, seorang je anak. Saya nak jadi manusia yang berguna pada masa hadapan. Dan saya juga akan menikah dengan lelaki yang kaya. Dan walau nafkah kena banyak kan. Okay, bye. I will be a successful politician. I will be a translator. Ni hao, annyeonghaseyo, Sajie. I will be an independent woman. Will get my PhD and kurus macam Misa. I will be a Hafiza. Successful doctor. I will be a good teacher and taller than Intan. I will be a very rich mother. Bye. I want to be a medical assistant. Saya nak jadi cikgu, saya nak jadi anak yang baik dan mendapat suami yang baik, handsome dan kaya. I will be a summer wife. I will travel around Korea with my husband. I will be a lecturer and a valuable person. We will be a good mother of 2 kids. Will be doing my master and university. I want to be a teacher and person who know my work. Jika saat ini